Kaunti ya Kakamega, athuri amwe ni mahĩmbĩirie mũbango wa ũciari na njĩra ya kũrengwo mũkiha wa mbegũ cia ũciari ta Peter Misango ũrĩa warengirwo mwaka mũhetũku. Nashukuru kwa sababu mwaka jana niliamua mimi mwenyewe niwe kiongozi katika nyumba langu na nikachukua jukumu ili niende nikapitie katika hiyo huduma ya vasectomy, manake kulikuwa na changamoto katika nyumba yangu. Misango nĩ ithe wa ciana ithathatũ na atarĩirie nĩguo gũtacũkia ikinya rĩu magĩire gĩikaro na mũtumia wake nĩguo mahote kũhe ciana ciao mũtũrĩre ũrĩa marabatara. Na nina watoto 6 kwa sasa, na mke wangu alikuwa anaona kwake si vyema ili aende, lakini mimi nikachukua hiyo jukumu la kuenda. Na nashukuru kutokea hapo nimeona mema katika familia yangu, nimeona mema katika nyumba yangu, nimeona amani. Hapo awali alikuwa na wasiwasi wakati wa kushirikiana katika ngono kwa sababu alikuwa na hofia kwamba angeweza kupata mimba tena. Lakini kwa sasa hayo hofu hayako. Wabici ya mutumia wa ũrĩa ũrarĩ Governor Wycliffe Oparanya ĩkoretwo ĩgĩthagania gĩthomo kĩa mũbango wa ũciari gatagatĩ ka athuri na atumia nĩguo kweheria ũndũire wa gwĩciria mĩbango ĩyo no ya atumia tu. Mara nyingi hatuwahusishi kwa maneno na their stakeholders, opinion leaders kwa families, na hawa ndio wahusika sana kwa decisions that are make zile zinafanywa kwa family. Ikija upande wa family planning, ikija upande wa mama mjamzito kwenda antenatal clinic, ikija upande wa mama kujifungulia katika hospitali, because mara nyingi wa mama wetu hawana kazi, wanategemea waume. Na ningeweza tu kuhimiza wanaume wengi ya kwamba kila ambacho wanafikiria sana ni hofu ambayo wanayo, na ya kwamba wengine wanafikiria ni operation ambayo labda inaweza kuwalemaza wasiweze kushirikiana tena katika ndoa inavyostahili. Lakini ningependa tu kuhimiza ya kwamba hamna tofauti yoyote baada kupitia katika hiyo vasectomy. In fact hata sasa niko na amani zaidi kwa sababu sina wasiwasi, mke wangu pia hana wasiwasi. Kaunti ya Kakamega nĩ mwe wa kaunti iria ikoretwo ikiandĩkithia namba nene ya airĩtu matakinyĩtie mĩaka kũhanda, na ikari moigĩte gĩthomo gĩkĩ kwario kĩng'ang'a-inĩ nĩ gĩkunderetie riboti icio. Mimba za mapema zimeweza kupungua kutoka 2019 tumekuwa na mimba za mapema 17,000 hadi sasa tuko na 14,000 ambazo tunaona ya kwamba First Lady amehusika sana kupunguza. Ameweza hata pia kutuwezesha kuona ya kwamba tuko na njia za kupanga uzazi katika hospitali zetu ili wamama wetu waweze kupata hiyo huduma ambayo inaweza zuia vifo vya wamama. Thengia ya ũguo aciari nĩ mathomithĩtio bata wa gũthecithia ciana ciao njanjo ya polio nĩguo gwĩthemana na mathĩna marĩa mangĩcũngĩrĩra thutha-inĩ ta kuonja. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.